ngina ndimo wa atongere bakiama kia bas mutwiria bwana na menerete muchemuno jwa kiama bakiama giki jo kiumia kithiru akiuga jo arigita tena watho akiaria bwana ugite kinya bara batariro itene mwanya ningoge yotheri nonto marieto jaja taikwa kwa mwandiki wa biama jatumirwo gukurukira ngatheti ya Nthiguru taura mutugikare hagutwira bwana na ndinerete MCs bambunge miro barani akiama ba bas bateka makweni mtu kinyori kwa kibera njirere bakajukia kiumia kithiru ntugutenarwa nyuma ya mwandiki munene wa kiama kia Mbasi Mugambi Manyara kuthithia mucemano jwa NDC ntere cha Nairobi na nde akiaria murungamiri munene wa kiama iki mutwiria bwana na akanukitie NDC yathithikire iria ugite yagitikire yuta tena watho na gatiba ya kiama kia Mbasi na kinya tongeria baraba thurirwa kire NDC bwana aruga maritwa jao mwankira thaiji jatanenkanirwa kiri mwandiki munene wa biama jethera ja kingazetwa antu barikia kuthurwa baroe bati kwandikwa kiri register kenda bangazeti na ngariro kona gazeti notice ni baku Mbasi ke witana nyume twitana mbere itu buturekere buru no ntu batu Mbasi itite bwa kabisa chama iko imara na batu kiama kiwatanirite muntu mwaki no withiritwe na maoni mwanya na kinya tikatu no thuku no imuchore tu nyawe no igunyaro choka ruyo awatanira na barabangi bunge bwana na atumirite kire MCs bakiama kia Mbasi kire bunge ya Meru ate bakama gwane mtu kinyore ko na bota kiama batagarura murunga mojojo kiama jura jo twire batiko kwatambaru wathani bwanga banora weberu obisi ne bunge ya seneti kawira mwangaza na akiuga bakari tamwerekera jonge thirikari ingethre kijokia wathani bakenderwo bwa ni mtu yeyote yule list itureke social media circulate alafu yambirio kwa ondas kinyabo ngwe bakomenyera bathuriro MCS bangazeti Kenya gazeti na kuunde ndo bera no ntibaru itendo nyingi muno ibakilukirite ama ingi muno na bakiro ya na authority nene muno ibaru itembatu nene nkruki yeji tontubo kanko ndo bura bakaibwo bwa no tukama kitu kiwatanirite na atongori bakama kitu bakumenyekana musimamo wetu wakiama yoyo kwa mfano thirikari reto etongoro tu uniform ngava na kawira mwangaza itu tari na imani nio lakini engeye ya tukarita musimamo yungi no ntuitu kuma mutuma ntu ethingia kanyuthi muma na kangava no miru so yu na tukarita uge bunge lakini thirikari kawira mwangaza batu tutangasiro tene na tutalula we are against it no tuke ufiro amero utiyo bi utethia meru te oko na meringeti na matris Meru amirwe na maono ama nwe nkurukie matris na no mankaturu kioto kia Meru and your voice is tuned our ground mudiene ni mutongerera ugite ntariki 18 cha mweri twetete bari na weregero ate koti eketekeria mutumanto ethingia kunywa mumajo kiobisi yanga bana Meru yakethera justice wa njanjura na arikire mbere ati kuwithia kikire Meru no ntukene tike executive itukwirigira ne tikiti ukundi antu roe ukundi antu ndawa and so on kuko na delay ya justice ya Meru lakini itukwirigira tariki 18 justice ikabwithika nontu the law is very clear muntu impeachment ni one organ of the government senate na assembly ya Meru uteo ganingi na power ya kumuchokia na kinyatha hii court order itichoketie kawira kairo meti mutaratara kunyuthia muma which means technically mutumanto ethingi is the acting governor and or governor designate waiting for that date on as you have vacated and governor Meru na Meru itena mbere ke report rate to shawero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare